sodia osikoino mono imo blakatnu oin tubuh Diau oi Tuhan oin tubuh Diau oi Tuhan. Idngan ditama, om di tanak, om di spiritu tabitua. Amen. I gracia di Tuhan Jesus Kristus datako, om iko ginaban di kiningan, om iko pisan di spiritu tabitua. Miampay no Diosu sa viavi. O miampay sulubanno. Tapi na ikong aving, i kapabalan, diabal tavasi tadaw bayno. O ngo toko, so hihinaid na po na ako do mugi ginavo toko nga mizon ikiningan ida toko iko ginavan daw paingon na ida toko. Nadikibada ti o timpu di aw toko kano guminavo di Jesus. Kano na makinsiyan kumadisido di sontop di kamungkangan do toko mukiano toko do kompunan kapohiyangan mantadisido. Kano mga kundodoso nga bidatako kapapaton da na didatako son di da mamalamay di katapatan tahom lati tabitwa. Mga kunso day di kiningan tabakas day Yesu ay tapinay ngabi. Doon ako midoso zokozo id pamusaban ngabi ko idbos ngabi ko, iduno inayman ko, iduno iaw ko ng masan damimang. Maza dahasa ko, tagasokoso, itinopogi, kinsian di Mary, iobitwa po inti hombus hahangay. Sang biyabi ditasab sang tingabi, Yesu tapinay ngabi, do sumambayang montok dugo day di Tuhan kiningan datako. Kikos yan na nadade datako kiningan tabakas mamohyong do doso ngabi datako magobit datako day kaposizon sa ladjul. Amen. Tuhan ko siyanay no Kristus ko siyanay no. Kristus ko siyanay no. Tuhan ko siyanay no. Tuhan ko siyanay no. Gopon tu gandoy di kinoyngan di takavas kozo. Om pibabasan doy tuhun nga bitang abasi. O giginobohog doy tanang mga sosikoy diyaw. Monong ku au giginasikoy diyaw. Sumambal sikoy diyaw, maambantog sikoy diyaw. Manak sikoy diyaw, doko ponong kotohwadan. Kabimon kokobon ku ganutagason. Tuhan kinoyngan, Raja pansurga oy kinoyngan, tama tabakas. Tuhan Jesus Kristus anak-anak kontoy soon, Tuhan kinoyngan domba di kinoyngan, anak itama. Ong hidup ko di
di dosa ngawi di pomoguna kosianai do idagai Mongidu ko di dosa ngawi di pomoguna Tomo o sambayang sa Dino ikaw kodoy di habananan di tama Kosianay do idaga Tu isi siyaw no iso to bitwa Isi siyaw no ituhan Isi siyaw no ikakabas ko Jesus Christus Yampay di Spiritu ko bitwa Idi ko bontukan di kinoyngan itama Amen. Kano sumambayang Oy kiningan tawakas ko so poimpasi salajul di kosiman do kobosyan tohwad no umahib di ko nalan ngavi di hizab ngavi do sontob di mokin sian diaw patungo o kosyanan no day dagay do mumohyong do nunu o kalatan ngavi do suang pamusaban sa o manak do nunu iaw katama do mokianu o sambayang Mazadi Tuhan sa Jesus Kristus tanakno, imamamasi o mamolinta miyampay diyaw, idikopisan di Espiritu Tapitua, kiningan, montok, sohihinaid, aiso, kapupuson. Amen. Pembesan mantaribuk da kinapamangunan. I Tuhan kinengan minubos. Aw awasi da so sanguhun ikusay. Vangunan ku isi da kawang mananakaday. Dari mantad di tanah minungug i Tuhan kinengan da sabiawi iswang tahun tangasizaw. Am sabiawi tambohog da tavan. Novit nga vidiseti, dari kusay da mintong, da nunuh apamungan di sido diho. Toy so iso da pungana ningan, ipatakon ni kusay da di. Minanaki kusay dengan ngavi, da sabiavi itazam, sabiavi itambohog da tavan, sabiavi iswang tahun tong sizaw. Nga aiso kovang na nakaday. Iko sudong montok di kusay dono ium montok di sida. Dari pobohongo no di Tuhan kinengan ikusay da pinapodop. Ni ontok pengodop di sida. Nano di sida iso di kagangawi di sida. Hopoto no i do tonsi. Winangun ni Tuhan kinengan do sahun tondo i kagang nanu disidah mantari kusay omobito no zasidah doy di kusay minubos i kusay ahaid podi omitino i tuhang mantad tuhang kungavi tonsi mantad tonsiku punganan iti tondo tu nanu iti mantad kusay itino dono ko kusay tu tumungkisad di ama di ina daw papamong daw sandi dari sinavan daw dumadi iziho do iso tinan ibos di Tuhan
Balakatan tako na da di Tuhan, itsa via vidita daw kapasizon do tako. Balakatan to ko no da di Tuhan, isabya bilita daw oposisyon to ko. Azaw nangavi ionok di Tuhan, o mamanaw ilahan ngavi daw. Mazza di kalajat tavagat di hongon ngavi di Yesu, kakan kumay. Asanang kawi o magkongo. Balakatan to ko no da di Tuhan, isabya bilita daw oposisyon to ko. Miagai daguwas anggur sapaw tuva, isinavano itanga di hamino. Tanak nungavi, miagara tohid di kazu olive, poin hiput di mijano. Balakatan to ko no da di Tuhan, isabya bilita daw oposisyon to ko. To tapot no, ringka na may abalakatan, ituhun ionok di Tuhan. Balakatan ko na da di kiningan matad Zion, i Jerusalem tasanang, do itsa via vidita daw do kapasizon no. Kakito ko na da di tanak ngavi, di tanak nungavi, do id Israel pibabasan. Balakatan to ko no da di Tuhan, isabya bilita daw oposisyon to ko. Pambasan mantad suat dari tuhun ngavi do Hebrew. O kita da toko idi Jesus o songuhun i montok timpu taduk ngopo do pinapasibo do mantad ko i tasab ngavi om da baino na po nga nasigan da sigalaja da kabantugan o kagingahan. Tu huminusuk isido dait kapatazon, maza da gracia di kinaingan. Da minamiumon isido da kapatazon, montok sa via vitinaw tuhun. Tutudu i disido da magavit da gumu koso, di tanak nga vidaw kuma dait kabantugan. Minisudong i do i kinaingan. I montok disido no, do patitikid kanunu, do poin dadi o maza di sidono, o poin o patitikid kanunu, do poin dadi. Apatut do mamadadi, do poin ganop maza, do kaun desaan. Ibuan, i magabit may dia ho, do kapamasizan dia ho. Tu isang uhun, i membitua, o mingavi bituahon na po nga iso i o sunsud ihono do nakuo tu o buhat isido do mamungan di ho do tapinay ngavi. Ibos di Tuhan. Katawadan rin kinaingan. Bos nuno po nga katapatan ay Tuhan. Patako si kayo idi katapatan. I Tuhan miampai dia zu, pembahasan mantadia baltabasi sinuat di Mark. Kebentukan di kinawai Tuhan. Vokon Farisi minintutuk di Jesus om minuot.
Kadandang naku di undang-undang do mentok sanguhun kusay do magada di sinavan daw. Minanginam isiho di sido, suminimba isido diho. Nunuo pinanuan di Moses Diozu. Pinatumbazan si koy di Moses, kadiho do minabos do menodo do suat kapagadaan dadi do magada. Dadi minabos i Jesus de diho. Inono po nga sabab do au ko nokozo miho do yaon do minanuat di isido di tiponu montok Diozu. Nga mantad di tinimpunon i do kinapamangunan do minamangun i kiningan diho do kusay tandu. Itino do no kwo o kusay tumositi tumangkizad di ama di ina daw i duvo dumadi do iso tinan. O kono di ko duvo isiho inonopogi nga iso tinan. Dadi ingka di nunui piniamong di kiningan mositi au pitong kizadon do tuhun. Kaguhin na po daid hamin minuot vagu di sido kokomoy diti i mokiki iya ngavi o minobos isido daid diho. I napokusay i maggada di sinaban daw o manansavo do songuhun tiso nga kihasa do kapagampohuan do gumaga di sido. Nung songuhun tondu magada di sansavo do sido o makisavo do songuhun tiso nga kihasa na gizas sido do kapagampohuan. Minagawit do tanak tongonini da disido o tuhun ngavi da montok kamaon disido. Pinoydu di makiki iya ngavi isiho nga okito na po di Jesus iti nuhodong isido o minobos da diho. Pohogoso ino tanak tongonini do mikot da idugo. Kada odway isiho tumiagano ngavi diti i poinsangano di pemalintahan do kiningan. Popoy hozo Diozu toto tepot. Isay nopo, iaw monoymo di pemalintahan di kiningan, miaga do tanak tonini nga aw i pasusuang po di. Dadi gahungono di sido isiho, pakamao o pahadaw day diho, minanak diho do balakat daw. Ia baltabasi di Tuhan. Tapi naik kong abi. Kiningan popoyho da tokaw. Kamazon i Revelation di sido. Isido na ikiningan do sagigisom eternal. Ikiningan i suminuang do pidondian miampay dituhun ngabi di sido. Sa tokaw no ituhun ngabi di sido. Dadi ihzab di sido tapi naik ko ngabi. Mimang do tokaw do sumimba. Miampay avi ginavo do ko ginavan o momit di sido. Auhi teko otopot. Id perhubungan detokow kumatiso tiso. Jadi pinapakito isido detokow do iso pombitanan. Ono ikamozon disido do paginavan. Jadi pinaimagon disido instituted teko menginstitusikan ititak do pisusavan inombo do iongol tokow id
pembahasan ko iso book do kinapamangunan di tino. Paingko ikusay do nokwa do tumangkizad ikusay mamong miampay di tondo. Teko nokwa do kusay tumangkizad iama di ina daw papamong daw sondi di sinavan daw. Dumadi izyoho do iso tinan. Jadi tapi naik kong abi bitoko in pembahasan tadaw bayno. Do mamusaw ta homahom hobi nokozo iperhubungan detoko. Montok dago onu i reflection teka pemusaban ku perhubungan detoko kumadi kiningan. Id paganakan kumatiso tiso. Jadi kumadi kiningan ingko i perhubungan toko kumadisido. Id paganakan na po nga isontob di nakasabo. Sabo sinavan. Ingko perhubungan Yesu. Habi nakozo id kapasizon datikid tadaw. Nagi perhubungan toko montok di au panakasabo bujang kumatiso tiso. Jadi pembahasan mika di nak bos ku ditino pembahasan tadaw bayno. Lebih kepada opiumanan tokoh teko kita do tokoh tumbazanzo isay na po Yesu bas do may ampazat misa tepi tu ada pisavan pembahasan tadaw bayno. Hobi nakozo pembahasan ko iso omid. Pembahasan dia baltabasi. Itino ito may mo do iongo toko. Ipabalon. Jadi magawit toko do memondom. Mika di nabos ko ditino perhubungan toko kumada kiningan kuma paganakan kuma tiso tiso. Tadi pengalaman ku sendi sengyan do kiba da couple mikot may interview kumadoko. Iso na po penguatan soalan wajib iuatan ku dihon na po nga kamu kenal sudah ka betul-betul ataupun teka pio hinaid pintu tunan Yesu. Kang kumuat. Jadi kiba di papay hodogo 2 tahun, tahu tahun, 5 tahun, kiba nagi 4 tahun hobi. Man ku bago uwato, kau rasa kau kenal dia betul-betul sudah kah? Tamoy mo sisimba do ano ko na po nga kadiho. Otan ko bago berapa peratus kau kenal sama dia. Itondu ikusay. Kiba di manak dogo do sisimba 100%. Uy, kawas. Kiba nagi 80% lah. Duduvo mega aiso do piagahan. Kemasan ko na po nga sisimba daw miaga. Jawaban yang saya terima adalah sama. Jadi waton ko bago semono iman ko interview na po nga kalajah sa Mananjung. Semono dati nagi kalajah. Jadi nung pakalajah sado sangyan do atay mo ko sisimba daw 100% teko akabas opimanan ko. Waton ko bago isiho, kamu selalu jumpa atau tidak? Very detail. Nung bakalajah sado memang
memang au na bagyao. Sa sauda kapiso mo. Mereka tidak selalu berjumpa. Jadi, man ko di uto. Kau bilang, kau kenal dia 100%, tetapi jarang berjumpa. Bolehkah itu begitu, Kangku? Jadi terus mungkin nakapamusaw, nakapamondom. Mentok daga tapi naik ko ngabi. Abasi dati pamusahaban toko iti. Nung 100% na po nga serasi. Kalati nagi koiho masing-masing i personality karakter. Tapi kiba nagi di akon ko 100%. Kadiho dalam proses pengenalan. Berapa kali berjumpa dalam tempo sebulan, Kangku? Nung ida iti na po nga, intangan ko nagi situasi dia nung sebelum pandemik nga sasaw kapiso mo. Tapi selepas pandemik, teko babay no, aja lang kadiho, at least insan sebulan, insan seminggu. Mentok di pakala jauh sadu, memang susah gyakauhi, susah do kapiso mo. Jadi kangku dia bagaimana kalau kamu sudah kawin ini nanti? Kamu bilang 100%, bolehkah kamu mengekalkan hubungan kamu ini 100%? Angku. Jadi kita tokau dati kiba da hisab. Taika on sikau isiho da mengatul diti pisaban diho. Memang kiba da i konsikan. Tetapi anu i kita ku au po isiho nakaikot taika nakabaza anu i abazan diho. Kabazan mereka belum lalui yang sepatutnya yang berumat tangga. Jadi ino man kupoiho totopot memang very detail sebab kangku diho ini perkawinan, sakramen perkawinan bukan temporary, bukan kontrak. Boleh putus, ada expire. Kangku. Boleh putus dan cari yang lain. Ini adalah pemenan kangku papaihon diho. Jadi tapi naik kong abi, gumuhi toko i pembahasan tadaw bayno. Ngaw toko, habi nako sa id pembahasan ko iso. Kiba da minuot. Kokomoy iti pisasavan kon ko pembahasan ko iso nga id gospel i tuhun da Pharisee minuat i Jesus kadaandang nangku di undang-undang na mentok sanghun kusay da magada di sinavan daw savo tay sinavan tadi ano kasimba di Jesus uma di tuhun Pharisee. Ino na po nga sabab do aukaw nokozo miho do yaon do menuati isi do di tiponu montok Yesu. Jadi ihizab de kiningan habi nokozo iti sakramentum da pisaban na po nga unity kapisan. So gigisom. Jadi nabazaan ko ditino, muntok na interview ko santab di Manansabo. Nakuwato waton ko inka, sabab sa mono, kiba may jumpa dago. Nga, ikumayso na pa waton ko, berapa lama kau kenal sama dia. Jadi iso kapingatan lagi, minay interview ko madago orang yang sudah berpuluh-puluh tahun kawin pun kapiada nagi kangku. Isok kapingatan montok diho
supaya akon ko mengundosi katapi kiva do ikamazon do awareness. Jadi nung pamusavan toko tapi na ko ngabi no ko tu kiva do piuvahan id paganakan do toko. Savo san savo mohoing kusay tondo tanak. Kaiso na po nga mimang nakakinamsaw do teka sharing ko di hide kiva do specialty do toko kaistimewaan do toko teka kamazon do ego do tay saysa do toko mimang toko iti au toko mimang itia o gumo po isu survive po. Jadi nung au toko kapilati ingkuo toko daid pisan teko id piginavan kumatiso tiso. Bagaimana hubungan kita itu wujud kalau tidak ada persefahaman. Memang okon ko perfect. Tidak ada perkawinan yang perfect. Tetapi no kuatu antakan iti dan keposison da toko sebab kita dalam proses mintutun toko kumatiso tiso. I karakter personality da toko. Hobi no kozo itia manansabong ngabi. Jadi memang i nature da toko na panga jaga hati. Au toko do menindo, au toko memang do asinduhan. Jadi ino au kahabus i kaiman. Wayo da toko. Teko personality, karakter kita kasih tapuk. Jadi kasavo pa di baru kahabus the true colors kada toko mo boss. Kiba nagi sharing natay mo ako da ingka. Sebab makiano counseling nga man ko di oto ingka kapayhan di ho kumadago. Jadi okon ka mangundosi tapi na ko ngabi habi na kozo santab do ikihizab da manansabo. Katapi iso ako paingatan mentok na toko iti no icabaran iabazan da toko diazu. Memang agumo kiba nagi di unexpected. Jadi pengko ikiningan sandi minanak da toko da iso pombitanan. Ohi isido kumada toko tuhun di sido. Ohi isido kumadi panambasangan. Isa toko na ipanambasangan. We are the church. Isa toko na tuhun di sido. Katapi ohi toko nangku kumadi sido. Mega di na bos ko ditino ingku apa hubungan toko kumada kiningan. Savo sinavan tanak kumatiso tiso. Jadi ohi toko nangku. Pengko i Jesus minanak do pombitanan lagi kumanda toko i tanak ni mandau ahapo teko dia menjemput anak kepada dia dan memberkatinya. Kaya toko itanak na po nga tomay mo da humansan. Nung tanak to nini na po nga aw po kano da mamuso jadi humansan setia ohi kumada mohoing. Ingka nagi ikiningan ipinapakito da po ambitanan kumada toko ohi isido tapi isa toko yang au ohi kumada sido. Jadi
Inko abasiid kaposizon hobi na kozoid kapoposizo do toko do tikita daw sama ada ikibada paganakan teko inakasabo teko ibujang kibado sacrifice do toko miaga di ongo toko id pambasan koduvo ditino inko i Jesus do minanak do kaposizon kuma do toko ituhun daw id kinapatazon di sido montok na dako penebusan da toko. Tadi tapanay ko ngabi. Id kapisan toko kumadikiningan. I Tuhan sandi au isido do reject da toko. Teko divorce toko. No matter sama ada au ohi toko nga tamay mo isido do guminabot kumanda toko. Kiba da separation. Sabab no, i okodo ginabo da toko. Om nagi i ego da toko. Jadi, kanono, id misa tabi tua diti, tay mo toko i kiningan, i kalati, om ikoy ho, id swang da ginabo. Id swang da kapasizon da toko. Isidono imanak da kapasizon, isidono gi, imanak da kapanempasizan da toko. Oh hi isido kumanda toko kanono patako i katumbazan teko oh hi toko nada kuma disido. Kanono tumihambus i katunudan do katumbazan. Katumbazan so with iso kiningan itamat tabakas mononodo do taban om tanah. Do sabiabi konunu okito om au okito. Katumbazan so with iso Tuhan Jesus Kristus. Itanak tentayson nanak di kiningan. Nanak ditama do paguhu sabiabi umul. Kiningan mantad kiningan. Tanabaw mantad tanabaw. Kiningan tetepot mantad kiningan tetepot. Nana okon ko tinodo. Sompi miyon si miyampai ditama. Maza desido sabiabi donatodo. Montok datoko tuhun ngabi. O montok kapumasizan datoko. Seminondot desido mantad surga. O maza di spiritu tabitua. Nadadi tuhun day di hahangay Mary. Om nadadi da tuhun. Montok sabab da toko, do nakapapak id salip, da id sibo di Pontius Pilate. Naundo so isido da kapatazon om nahobong. Om tuminungag pagu, ontok ditadaw kumatoho. Id katanudan miyampay di buk da tongabitwa. Manin sabat isido da id surga, ang pinaikaw ko di idmananan di tama. Mikot may bago isido id kabontugan, damambisala di sang impasi om nga patay. Om pamalintan daw ay so may kapupuson. Tabazan so id espiritu tabitua, i Tuhan imnanak na kaposizon. Imuzu mantad di tama om di tanak. Imyampay di tama om di tanak. Do sambaon om bontugon may. Inokabos maza di profetang ngabi. Tubazan so widiso Ecclesia tabitua Katolik kam apostolik. Ngakun so da iso kapod suan. Montok da kapahiyangan do doso ngabi. Mandadandad so di kungagan di nangapatay. Om di kaposizon di pamagunan damikot. Amen. Pain sungkad do itinimungan i kapasizon do kiningan. O giyotomod i pisampuvan ditama i tanak om i spiritu tabitua. Do gisom ima do kahabay i do kuma do id kapasizon do toko do momonu di do votik. Koki kitanay om unsub.
Ingkano do kanono sumambayang do kapanggon da i kosampuvan da toko kiningan i pogiso sampuvan da toko do namot da toko sumimba. Oy Tuhan, sampuvo zikoyno do id katumbazan. Oy Tuhan, sampuvos kaino it katumbasan. Da kapagawit na da sabi abituhun, da sumampu, da pagito tampuanan dagay, id ecclesia da kinaingan, tu ina sambayang di Jesus, di paguhui da napatay sido. Kano na sumambayang da di Tuhan. Oy Tuhan, sampuva sikayno da id katumbasan. Da ko iyum na da savo, sinavan, o kaunsikan, da pisa savan, Dieho, maza, da oizo katabazan Dieho, da di Kristus. Kano na sumambayang da di Tuhan. Oy Tuhan, sampuva sikayno da id katumbasan. Da tumabang na da, o tuhun Kristian ngavi, miyampay di tuhun ngavi, di avasi, padaman, i mogyum, da pisan, da pibabasan, idvinoon. Kano na sumambayang da di Tuhan. Oy Tuhan, sampuva sikayno da id katumbasan. Da tuzo na da tanak ngavi Dieho, o mahoing, tuin ang ngavi, paingomit da tanak, o sanganu da pamalintan da kinaingan. Kano na sumambayang da di Tuhan. Oy Tuhan, sampuva sikayno da id katumbasan. Muntok ngavi di aw kamong, do it kapunakikovangan da tuhun, ithun ngavi, dinong katalungku, o midayho na ngavi, idamin pangusapan, di nakahasa o pamusavan. Kano na sumambayang da di Tuhan. Oy Tuhan, sampuva sikayno id katumbasan. Muntok di nakadanday taluo, talat, madahiw COVID padam sizam. O miziho no, iziho inong hizudan, da mantad sa kaday ngavi, da pinatak da tuhun, tahuod, kotoy mo na day ziho da kavakasan, da tumihambus da mamamasi itimpu, kahoy kangan, iti, kanaw na sumambayang dari Tuhan. Oy Tuhan, sampuva sikayno da id katumbasan. Kanaw na mikot di Sancti Maria, tinar tako makiano di sido da manampung da tako, umari tanak di sido ituhan da tako, Jesus Kristus, miyampay sumambayang. Ave Maria, napuno ka da grasya, miyampay diyaw kinaingan, abitua kay tanga da sabya bitondo, abitua tuba da tinano Jesus. Sancti Maria, tinar kinaingan, pakinsianay si kayo tuhun ngavi di pamimidoso, nababay na ang takjam, nakatasan sa Amen. Oy Ama, manang katahuas kay diyaw, tu pinibagi no dagay, i kapasizon no dait bos, i takanon, dait konsikan dagay, dait dabokonsa. Kapag avit na dagay, i pagibo, bogizan dagay, di kapasizon no, da kuma dait pamalintan no, da kabantugan, dait konsikaan. Mazan ni Kristus, Tuhan sa. Azo ko na Tuhan kiningan da sabya bibinangon, tumazan ako basyan no, nakatoy mo si kayo dilaw titakon sa diyaw, tuvaditana, kalajada hongon nga vidatinaw tuhun, dumadimay iti montok nagay, dilaw ti do kaposizon. Aso no sa ihinay ikinaingan.
Azo ko na Tuhan kiningan do sa biyabi binangon. Tumazan ako vosyano nakotoy mo sikaw dihing anggur takon sa diyaw. Tuvadi guvas anggur kalajada hongon nga vidatinaw tuhun. Dumadi ma iti ditinumon do ako sunduvanan sa. Aso no sa hinay ikinaingan. Imang sambayang ay tapinay ngavi, do kahubukan ko dia zungavi. At tayo mo na dado di kiningan itama tabakas. Toy mo na dali Tuhan, ikaw bukan daw itongon no. Montok di kazan, ng kabuntugan di ngandaw. Montok ko basyan da tako, di ko basyan da sabi abi eklesia tabitua daw. Tayo mo no ay Tuhan sumambayang sikoy, kahubukan ngavi na todo, di pano ngavi no. Maza di mistrium tabitwa, ilamazon sa miyampay katampuanan, poing kaladya kozo. Kanangay kozo no, do momongo di kaladya mombitwa, itombo do non sikaw ko, do manabus dagay. Maza di Kristus, Tuhan sa. Amen. Ituhan miyampay Diyoso, Miyampay sulubano, poing sa vato o ginavong ngavi Diyoso. poin sa katon sa iti nga vida di Tuhan. Kano manak, dako po ng katahuadan nga vida di Tuhan, kinaingan datako. Katunod ang matuhid iti. Totoo topot do katunod am atuhid iti kaladyaza, kapamasizanza. Tumoy mo inambono po damanak, diyaw do ka po ng katahuadan ngavi. Oy Tuhan, tama tabitwa, kiningan tabakas kozo aiso kapupuson maza ni Kristus Tuhan za. Tumaza di misterium da Paska disido, naponga disido ikay man koy mazan kozo. I maza dino do nakapapagabas isido dagay do mantad di poku da doso kapatazon. Mamaho dagay do idi kabontugan da babay no. Punganan na di da tinaw na pihi. Kapadrian pain ladya, tinaw tabitwa, tuhun ngavi montok kosongonwan no sandi. Dapapabal idambono po di kaladya ngavi no tindama, tu no kapamoho kodagay, da humabus da tatuvong, kumaded ni navaw no sandi, koy mazan. Homingka no, miyampay da tasab ngavi, hugwan tasab ngavi, miyampay tikon ladya ngavi, pamalintahan ngavi, yampay sa viavi di magigizon ngavi id surga, kuasa ngavi da surga. Humazo sikoy di hozo kapazan da kabontugan no, yampay aiso kapupuson, mga zo sikoy. Obitwa, obitwa, obitwa ituhan kinoingan. Doko kuasa ngavi syurga, tabanom tanah, noponu doko bontuganu. Kasani ditakawas koso, aso wisido, imiko didingan di Tuhan. Kasani ditakawas koso. Patotapot obitwa ko oy Tuhan, itavod da savya vi kabituhan, itinapogi da di zona da obitwa, ititak ngavi, sumambayang sikoy, masada papasandot di spiritu no day ditingavi, miaga bohobo umatu. Moy do adadida itingavi, do montok dagay, di tinan, omza di Tuhan Jesus Kristus za. Ontok ditimpo dan iman patobuso isido. Nasaga ko sa da suminang, siminuang dahin ko da sandaw.
Naganoy sida da lauti o minanak da kapanang katahwadan ngavi. Minangakib di om pinapatak di makiki iyang ngavi daw mos bos. Onuo iti sabiabi ko om pangakan na diti tu itino itinan ko ipatakon may montok Diyoso. Idlahan megadi untuk na pong imakan min susadop. Nano di sida isasavano minsan po da minanak da kapanang katahwadan ngavi. Pinatak di sida ide di makiki iyang ngavi daw mos bos. Onuo iti sabiabi ko ang panginom naman taditi. Tu iti na isasavan di zako. Isa di batos kababago ay sa kapupuson ipatungwon may montok di azu ang montok tagumo. Montok di kapahiyangan do daw sa ngavi. May na iti daid kandaman dago. Ikatapatan tahom latin ako tumbazan. Itinapogi damasas kay mamalamay di kaandaman di kinapatazon kinatungagan daw. Patakon sa diyaw, oy Tuhan, ilaw ti da kapasuzon o misasavan daw kapamasuzan. Manak da kapanang katahwadan ngavi. Danigitan sa kay diyaw. Nakapadan day do pangano o manampuan day diyaw. O hudok ko zo izikoy da sumambayang. Damagi da di tinanom sa di Kristus. O timong sa kay nadaded iso. Maza de Espiritu tabitwa. Ando mo, oy Tuhan eklesiano, paintangkop, id patatangkop, di pamagunan. Amavito na sa sido, di kapanuan, datahwad sa kaday. Sangavian, Miyampay Francis Pope dagay, John, Bishop dagay, Saviavi di Fada ngavi. Ando mo, nag-iita pinay ngavi dagay, inungakodop, idi kahansanan, di katungagan, sabiavi inapatay id kosyanano. Toy mo na isyoho din inavaw do vos no. Kosyanay dagay sabiavi sumambayang sikoy. Lumiyampay di hahangay to bitwa Mary tinadik kiningan. Sancti Joseph Sabado sido. Miyampay di apostol tong bitwa. Sabiavi is sancti inakpapon siko diaw id po pus di umulan ngavi. Kano si Canada di kabosyan da dumadi do sampi tumungkos ngavi day kaposison sa lajul o mangazo o mambantog diyaw maza di tanakno Jesus Christus. Maza di sido miyampay di sido idi sido oy kiningan tama tabakas idi kapisan di Espiritu tabitwa sa viavi kabuntugan kapantangan nga diyaw no. Montok sa hihinay ay sa kapupuson. Amen. Dadi panu di mamama si naug mazada kapangyaan pangkiningan katama si koy damobos. Masaid surga, o bituano o nga ano, ikot o pomolintano, isapdo oy mando itana, niyagal do ingka, no ido it surga. Ako
dagaya tadaw diti, otak kita tasasangadaw. Umpohiyong sikoy, dohasak nga bidagay. Iyagal dagay kapopohiyong, isontop mamuasa. Umabandagay. Om kada sikoy obito, no it ko'y basatan, mapagabaso sikoy, no mantad talaan. Pagabasa sikoy, oy Tuhan, sumambayang sikoy, damantad pati tikid talat. Kotahod no, damanak na pibabasan, itadaw nga vidagay. Damaza di sa kaday na kosyanan no, pangabas sikay na datamoy mo, damantad daw so. Umpoy tampasi mantad sa biyabi ko susan ginavo. Damaso sikoy, poy ngandad di kahansanan, nabitwahan, di ko'y katan di mamamasiza. Jesus Christus. Tui ka pamalintaan, ikuasa, o may kabantugan, o po nga, diyaw, dababay, no, so hihinait. Oy Tuhan Jesus Kristus, iminabos da di apostol nga vino. Pibabasan timponon ko Diyoso, pibabasan ko takon ko Diyoso. Kada intong de doso nga vidagay, nga dedi ko tumbasan di eklesia no, kotahod no, damanak, da sido da pibabasan, pisan, kotanudan miyampay hisab no. Imamamasi o mamolinta montok so hihinaid ayso papupuson. Amen. Ipibabasan di Tuhan miyampay Diyazu tamoy mo. O miyampay suduan, no. Kano magitatak di tanda do pibabasan. Intangay, domba de kiningan, intangay isido, imangido di doso ngavi di pamagunan. Obituan no, sontob oho de di makan min susadop di domba. Oy Tuhan, al sa mipadan da patut ka da sumusot litap ko. Abosan na po ibos, mingasan may kadudubo. Itinanom sa di Kristus, magawit at ako day kapasizan sa ladyol.
Kano sumambayang. Panak no dagay oy kiningan tabakas kozo do oin baguvan otogok skenada mazadi sakramentum inotay moza do inkano do abahiu do nunu i akanon za mazadi Kristus Tuhan za. Amen. Kotobian gugumampi di mononobus saba di hahangay tabituah Mary day diaw pinatak ikiningan itanak tuntoy sondaw day diaw pinahansan di Mary itamtaan daw nyampay diaw nadadi Kristus datuhon tabitwa Joseph day dagay panogi kitanay diaw sondi songhon tama obito sikoy de lahan da oposisyon pakianway sikoy de grasya binsenan sinyaw umahikay sikoy mantad patitikid pala. Amen. Ituhan miyampay diazu ikiningan tabakas mambalakat na diazu itama itanak di Espiritu tabitwa. Tapi na ko ngabi. Pamusabay to ko. Ingkuwa to ko. Dakano da tumanod. Mega di Jesus the ohi isido. Kumanda to ko. Kumadi tama daw. Ingkuwa to ko do ohi. Uma do tiso. Tiso. Buzuno pibabasan. Mga zo di Tuhan. Maza do kapasizon Diyosu. Katawadan do'y tinoyngan. Zone.